U aprilu davne 92. U Bosni došlo je do rata, zbog Golgote ili zbog tuge. Bolje mi je da ne pišem svašta. Raja puške i Bosnu da brane, drugi šarapa nabraše preko grane. Nije bilo lako sve godine rata proći, nije mogao svako živ do kraja doći. Na karti je Bosna, zemlja mala, zemlja mala na brdovitom Balkanu. Pokoriti se nukom nije dala, jasno kao Liljan na Đerdanu. Da li se Bosna voli radi srca ili za raju? Da li te za njom duša boli ili džaba dižeš graju? Iz Bosne otišlo je puno svijeta, dosta brtiti se više neće. U čaršiji nema mladosti da leta, a po gradu dijaspora se šeće. Kada dođu sa zapada, sjevera ili juga, sa njima je priča sada pozve druga. Pjevaju o Bosni i Bosnom se diče, gdje su bili onda, nikog se ne tiče. Što otišli su niko više i ne pita, ovce su na broju, a vučina sita. Nije sada tajna neka, svako ljeta dijaspora se čeka da nam dođu i donesu deviže. Dok dolaze i šalju, niko od nas nema križe. A Bosna se voli, zbog srca ne za raju. Za njom duša boli, poruka je to na kraju. A Bosna se voli, zbog srca ne